Pčelinja bolest nizomoza je veoma opaka bolest. Preparata za nju ima jako mnogo, zavisno od proizvođača. Ja sam pripremio na svoj način nozecitid 1:1. 1 kg meda, tegla jedna, staklenka i ta ista staklenka vode. To dobro promiješa se i na tu količinu dodate 60 kapi nozecitida. Na boci obilježite sebi podjevke, otprilike to je količina za 4 do 5 košnica u 2 litru koju ćete izbušiti naravno gore i onda ćete to lagano dati po, kako slijedi, po satonošama. Evo sad ćete pogledati i vidjeti kako ću ja to uraditi. Pošto sam ja prije 20 dana dao iz rezerve, dao ram sa medom, evo koji vidite da su one to pojele, što bi ja to rekao, opuhale. To ćemo dići, evo vidite da tu nema ništa, one su dakle to pojele. Sad ćete uraditi faktički ovako, po satonošama ćete, evo recimo ovaj jedan podijok koji sam ja izbilježio na boci od 2 litra, izbušio i onda ćete to lagano posprisati sa tom smjesom koju ste napravili. U slučaju da nemate meda, a svaki pčelar ima, možete koristiti i šećer, šećerni sirup napraviti u istom omjeru prema uputstvu svakoga. Mada je povidon jako dobar, ali ga na mom području ja nisam pronašao, nema. U Gračanici moji apotekari nemaju i ja koristim to. Dakle, evo, to sam ja završio. Sad ovo ćemo vratiti, nema ništa, to je prazno. Ovo je moj zbjeg, idemo od ozgor, vraćamo i neka se one bore. Ovo se može ponoviti još za 5-6 dana, a možete to isto davati u sirupu u ranilicama 5 puta po pola litra, a najbolje je davati manju količinu jer su još dani hladni. Eto toliko od mene, ja ovako radim, a vi dragi kolege pčelari